Reka nongere nguhe ikaze we wahisemo gukurikira ibiganiro byacu kuri Zara Magazine TV. Ngira ngo mumaze kubimenyera yuko tuba turi kumwe mu biganiro bigiye bitandukanye ariko bigaruka cyane cyane ku mikino ndetse n'imyidagaduro. Tukagenda dushyiramo n'ibiganiro by'ubukungu cyane cyane yuko buri muntu wese aba akeneye gutera imbere. Rero hari icyo bisaba kugira ngo utere imbere. Niyo mpamvu ikintu kijyanye n'ubukungu nacyo tutagisiga inyuma. Nimba uri mushya kuri ino channel yacu, kora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho umunsi ku munsi, update tugenda tubaha, exclusive interview, amateka y'ibyamamare n'ibindi tugenda tugarukaho biba bigezweho, amakuru agezweho mu mikino ndetse n'imyidagaduro. Njyewe ndiremera Gaeta nk'ibisanzwe nk'uko duhorana mu biganiro bitandukanye kuri Zara Magazine. Kuri uyu munsi tariki 19 z'ukwezi kwa 12 nibwo uwahoze ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Umuco n'Urubyiruko Bwana Edouard Bamporiki yasubiye imbere y'urukiko rwisumbuye, aho yaragiye nyine n'undi kujurira nk'uko abayemerewe kujurira mu minsi itarenze 30. Edouard Bamporiki yari yakatiwe imyaka 4 n'ihazabu ya miliyoni 60, aho yari yahamijwe icyaha cyo kwihesha icyundi. Ngira ngo ni urubanza rwagarutsweho cyane mu bitangazamakuru bitandukanye, ku mbuga nkoranyambaga byagarutsweho. Byari byatangiye Bamporiki ashinjwa ruswa, ariko ashinjwa kwaka indonke, ariko nyine biza kurangira ahamijwe icyaha cyo kwihesha icyundi. Ntabwo ndi bugaruke muri detail kuko uru rubanza rwagarutsweho cyane, rwaravuzwe cyane pe, rwaravuzwe mu bitangazamakuru hehe. Icyabayeho nuko Bamporiki yageze mu rukiko kuri uyu munsi. Mbere yuko urubanza iburanisha ritangira, bagiye kumuha ijambo, umushinjacyaha asaba umwanya agaragaza yuko nabo bajuriye. Ubushinjacyaha nabwo bwarajuriye. Kimwe mu byo bwajuririye nuko Bamporiki yahanishijwe igihano gito. Umucamanza yagaragaje yuko ubujurire bw'ubushinjacyaha batigeze babubona, ariko umushinjacyaha agaragaza yuko ababuranyi ari bo bahagarariye Bamporiki mu mategeko babonye ubujurire bwabo ndetse bakagira n'icyo babuvugaho. Nyuma y'uko rero akanama, inteko iburanisha yakoze akanama, bagarutse bemeza yuko ubujurire bw'ubushinjacyaha babwemeye, cyane cyane yuko n'ababuranyi cyangwa se abahagarariye Bamporiki mu mategeko bagize icyo bavuga ku bujurire bw'ubushinjacyaha. Twihuse cyane rero, Bamporiki yumvishe n'ubundi asaba yuko bamuha igihano gisubitse kugira ngo abone uko n'ubundi akomeza gukorera igihugu ndetse anite ku mugore we urembye. Yakomeje rwose aratakamba mu buryo bwumvikana yuko nyine we n'undi atifuza gukora igihano cyiwe afunze, ndetse yibutsa urukiko yuko atigeze agorana ndetse yanabafashije kugenda babona amakuru atandukanye batari bazi. Ngibyo rero nguko uru rubanza rwa Bamporiki rukaba ruzasomwa ku itariki 16 z'ukwezi kwa mbere. Akaba ari bwo tuzamenya nimba Bamporiki azajya gukora imyaka 4 ye mu buroko, cyangwa se nimba bazayimusubikira, cyangwa se nimba banabirebyeho imyaka bakayongera n'ihazabu bakabyongera. Buryo iyo wajuriye byose biba bishoboka, ushobora kugabanyirizwa igihano cyangwa se kikaniyongera, byose biba bishoboka. Ku itariki rero 16 z'ukwa mbere nibwo uru rubanza ruzasomwa. Reka tubitege amaso dutegereze turebe nimba koko uyu mugabo azasubikirwa
igihano cye nk'uko abyifuza, agakomeza agakorera igihugu ndetse akanita ku mugore urembye. Iyi ni Zara Magazine TV, twari kubagezaho update z'uko urubanza rwa Bamporiki bimeze n'aho bigeze. Nimba utarakora subscribe, nicyo kintu cy'ingenzi kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro byacu. Ciao.